mushindi eta tu urachonda yeku ya suba ya Coca-Cola kana ya Sprite kana ya Schweppes kana ya Sprite kana Stony na uko unajishindia shilingi milioni 1 ukethro kinyawe uchindira shilingi milioni 1 so wakunurua sonde una ni chuba ya glass wakunurua soda yeku ya Coca-Cola kana Schweppes kana Crest kana Sprite kana Stony wewe unaweza jishindia shilingi mita 1 na wachincha maisha yako. Ni dhajiri kiro kitendege ya 16. Karibuni sana Kilimo Bango ya Chanchamoka Ntuba TV. Good morning. Karibuni Kilimo Bango ya Chanchamoka ni kwa Vero FM 96.4 na Rukiro na Ruo na Eric na Mudhomi kumakoke ya Ray. Karibuni sana gentlemen, asanteni sana no Ntubo tone rakanya na Arua. So katuambire na uwe Eric mbele tuita Kilimo Mudhomi. Mudhomi meimweni. So Eric mweri mwaka kabiri takuthira jwa thirikari na itokwirwa mbere buruku ina waiver lakini mbere ya waiver oti burabo kana returns ira tuko file to file ate ano mwangato yo bisine ya KRA ni bimuntu abati kwithirwa ena bio kire ko file returns na no wo abati ko file returns. Thank you very much Mato. Ganke de momero ala to de keretiare kuma dosi mwanganto nyere ne barilikania kaire mbetagwa Eric Mawera kuma KRA Meru koja na musele kana ala tulitana wengoge ne mwekanya ka introduce nawe ibwe Martin unbetwa Mudhomi Mwirigi bitangoge KRA Meru na mbuge kaire ibwe ga kuto hostaja kuto kwa togeni narua kenda twariria mwananchi kana antu petu manto jakoni ko file return na urekeri bora bora kana era tukuita amnesty before tukuira ithira turuka intukuingana itigere ruari tariki 20 so twena ntuko 10 so ikyo ntutureaja kenda tuburikania kairi na tutenoga kenda tumbo igutetheria antu bonde tukinyira antu bonde pomba iko meet deadline you yentariki 30. Very well. So ni woti boy kubo antu bakorea thai ni manto yako yobo twira ya mwisho ya mwaka ya thirikari by 30th June ni woti boy ko to bati kwithwa tukirea ni uriko ni mtu uriko bati kwithwa kire woti bo Eric bombele kambuge kuchokia return kana ila tutana gisungu filing of returns ne yendo kiandikitwe ke watho bula buto ke act ile ta kwa income tax section 52 ya income tax yugete mtu onde either mtu kiombe company sukuru CBO society abatele kuchokia returns jae kulingana na mwaka jo yala jo kudirira bambele na mtu kiombe abatele kuchokia returns jae kuambilia Januari mwaka June mwaka yes mtu olea onge ate kiombe kana company CBO sukulu nate au sukulu kankwenda kuinyeria muno alimo bainge kana head teachers kana principals bena pins ja sukulu lakini bateliti kana ako chokia returns sukulu erena pin batele kuchokia returns mwaka kulingana na accounting period kana mwaka jwa wala jo kudirira kwa ne December between January and June mwaka sawa Mato choke mbuge mtu kiombe either students we mwandike otemwandike kana we mukuru kana no adire retirement na mono antu betu baraba adire retirement ne babeta ye mono mtu augaga no ndo adire retirement ndadire adhirikari ukadhi retire make sure ubatere file 0 returns kwera thirikari kuteka nyamoja ni mwaka juju thirete so mtu yote andiki bwana Mudhomi mtu atandiki na kana netere retire why should I file returns ambuge urote andiki kana urewetere retire abateri ku file return no ntubwa ku keep record cha which is straight na aja gwetu KRA ambuge ukarege ku file return cha kujo umawera uka ubateri ukethote andiki kethote mbecho kuona
mwaka at the end of the year kana katika mwaka obateri go file ira tugwita nil return yani gucokia macokio jotheri so nil return ije iri kutetheria kenda withdraw we up to date kana ira tuga withdraw uri amuna bangi igita riri ria kiki maukuja KRA utikethirwo we ukiona abaini chikumania na kurage go file gwaku tuge for example na ndeja anybody kana mtu kiumbe ou akuga uria uti go file return chiawe either nil kana mtu winambe ukona pay muchara kana antu bau be retire mwaka ju kithira urage go file return kwina ga penalty gakeja kumania na kurage go file kuria kumania na pin yeku which is ngiri o mwaka so ikyo ntu tuko encourage antu urethirwa we utitangugi ujukirie pin gitarira toetaria last mile ya kujukia stima ya connecterwa ruji ya kugit wetite campus ujukia pin kenda urugura account wikiro mbeche cha help that time no te utikyo transact kana uti biashara ugita kana uti mbecha wona kumania na withire bwaku njo offer return ire nil o hare utigirire riu tukomba nandi gukurekera penalty jajo ndugare anyuma mbere otwira bro tukarekerwa muthomi nenda kuria atiri kuri muntu we urare ngwine na maybe mwaka yuyu kiambiria kana mwaka yuyu kinyate ati somehow ngwe yathira either ni biashara ararinio na ara file returns tiake ata file ni right kana na arandiki na arare ya woti but then somehow mtoyu atena ngwithai how do you transit kuma kire kure woti bo to filing nil returns okay nande ibwaga no tupakire kiu wethero no ari na income kana mbecha wonaka kumana na waandiki kana biashara na along the way kana katikati kana mwaka kana gonto ki mwaka juu biashara ere radira kana ngugire radira so timbe chokoni kumana na wethire bwaku ubateri kethira no ari kethira ka waandiki ubateri gucoka ki employer agakunenkera P9 na hii turi antu barigita kana turigita filing turichokia machokio ja mwaka ja 2023 kuma January tariki 1 mwaka December tariki 31 so kethira no waandiki katika uka mwaka juu ubateri gucoka ki urio kwaandikite mwandiko oku wa mwira kwe karatasi karatwetaga P9 mwanka aria otigirire gwita ngugi kwawe kaketho kena machokio jarachoka yeje joja tweta PE achoka yegi KRA karatasi kau ikokeja tujuririe return chiaku kana file return chiaku cha mwaka juu kinyaka kethiro ri mwaka mweri jumwe ikuonania gwetu kigwetu kwi machokio jari jumene na muchara jwaku so ku support machokio jau obateri go file na ka P9 nyaka kethiro ikamwaka ikamweri jumwe kana meri iri kana meri ithatu gutithine rio ukejo ga file so then, you still have no mwaka withdraw na P9 ilazima withdraw na P9 na ndi twagaruka mwaka juju ngitugera ndi tweta mwaka ju 2025 kenda to file cha 2024 kethiro tithiro bado wingugini na you can transit ku file nil returns okay very well na mato ngiongagera kanywa kau ka Frank akambuge twebakenu netuthiete wega as for this morning netukuona antu baingi bakeja kulichokia returns chao baingi bakeja bakauge paratoni kewelu bajojo betu bakatwira no gukenera muno ningugira tukuluta na weru very well so now kwina mtu we Eric atare o tibwake ata file returns maybe either nil katuambire na nil mbere kwi mtu we wayukirie bo muthomi aku ayukirie pin mina ayukirie pin kenda imwe kuru na unturene kala mukuru na unturene ayukirie pin kirwa stima na kuma atamenya na atakwita atakumekede na bati kwithwa ake file returns iji na mtu uyu akuibwa ruari kuri na amnesty kana kwina kurekerwa mantu yayo ndeka na penalties iji mbere mwire atiri na luge mpotho imbiwe bikurekerwa na abati kwethia atia kenda ethro up to date
Thank you na kiuria kiu kandirikania antu betu pin ti ya kwiga nyumba pin ni ya kuria goti riu thaira wajukia pin ya kiari ijaga na responsibilities kana majukumu kadhumba wajukia pin batire ku make sure kuchokia returns sasa matu aya returns hizi otabura wauria kiuria kwina mami betu bajuju betu maybe bajukirie pin be na wikundini maybe kwembecha beterete jia kiama bekirwa kana kudura account ya banki antu baria na wingi batero wa bandiki ne bakuruda ngukija kurema na ara hesabu leo wakadha na pin abateri kuhakikisha akochokia returns jae baya mweri jojo dira that means kana kune kugatia akedo atena weandu bangi bako opt kodio na saiba kuchokia returns jao lakini maybe no edo ajokirie pin ya tene pin area no edo ete updated kana ete mutandao njira tutumagira jwa iTax pin area kedo ete updated lazima getia gutweka updated Wambele matu utuchokia returns pin ya kweteke mutandao jwa iTax. Okay. Pin eteke iTax that means pin yewe eteke mutandao jwa kulewa koti. Yes. So lazima tuma migrate kana to update pin area ya taxpayer kana mure yogoti area ejeke mutandao jwa iTax kenda omba kuchokia returns jia. Very well. No kuliri kana wega neto umileke analog to adikende njito. Yeah. Okay, muthomi mbira atiri na kiri mubiashara now you ni mtu oti bwara rea so probably penalty kekethro ri nini kana and then kwina nwe tu for example mubiashara kana mtu randiki na tira file returns yake uyu nwe akatirito atia na ni bibia kurekerwa ampambia na kuongera kiria mawira uga mutandao jojo tugwita iTax ukethiria baingi bara bajukirie pin chao way before 2015 2014 na ara nyuma na batakita ini transaction na chio tu gekwari kujukia tu pin yu kijage kundi kenda bwetera mbecha fulani kana gwekirwa stima nyingi chiachio chite ke iTax chite migrate ke iTax. When was that? 2014 kwena 2014 gochoka nyuma. Okay. iTax yatikiririe kwitango ngwitikia 2015 if I'm not wrong. Iro ukwetheria nya filing ya iTax iriambiria 2015. So bainge para pajukirie kagita kurukia au 2010 na gochoka nyuma na batagita any filing kuma reu bainge bate migrated kira iTax. So kairin ka ben encourage nkaba thaitha peje kenda bomba iku migrate ro nonto baingi barete nyage saiba na bakare mu iku migrate ro ke iTax. So beja ba migrate ro then bomba iku file nande bomba kugita machoke jo jaritani ucho de chamwaka miaka yo yonde kuma reu na nande kitonyera ki kiuria kire oria bainire ikumana na ureo utifaidete baini mwanya for example baini mtu urea utifaidete return kana ureo chereri go file return cha anyo ureo mbeche na ureo muchare ne jako uni na bangi ingirijere pa mwaka so tugeja thai utarachokia machoke ja kuja mwaka muthiru twakinya tariki 1 Julai ikethoro ina penalty ingirijere sasa ureo tifailite nil nyawe no ngiringana no ngirijeri ke mwana biashara nandiki ana biashara itofauti no ntu kwina biashara kwina ira twitaga obligation kana mari tofauti mogoti tofauti kwina ogoti po VAT kwina ogoti bungi po TOT kwina ogoti po barabena nyumba chio kara yuto monthly rental income kwina commercial kwina pay as you earn pay ire submit wa employer kwina mogoti tofauti na ogoti bwena penalty ya abu nonto kairi filing hiji chiana biashara tichia mwaka mono ichia mweri chia kiemweri TOT turnover tax ni mweri before tariki 20 chia every month pay ni kiemweri before tariki 8 of every month VAT no kiemweri before tariki 20 monthly rental income no kiemweri ire chithora chike mwaka ni ire tugwita ya personal income na ndija iti mwandikwa
kwina ya company rĩrĩa moirũgire mwaka jwa kujuthira ira ari ojukirie pin ire ari register pin ire company au no mwaka jwa kujuthira ira kiri company like this one now. Yes, like this now, this as a company ingetwetaka p pins company chieja wa pin ire che p 0 something ugo individual ukaewa a ukwelewa ikio ntona pin yakuyambitie na a000 ndiye company otegana ndije weru ip 050 something kuendelea hiyo chitawa checha company so machokio ja company ile mwaka ara mwaka yo nicho kuthirira machokio ja mtu kiumbe kana individual ile mwaka indi before June before end of June January to June 30th indi the previous year. Ukwelewa cha mwaka juu adira onto da yindi to file ya 2023. Okay, very well. So mato kionga gela kanywa ka Frank nenda ku emphasize kana kusindiki ne kuinyeria area gochokeri returns cha company na mono nkiraithagira mwena jwa sukuru na CBO nondo twaraithairia antu bangi bara bena companies bena umenyo kana nemba kuelewa about filing of returns according to their kana kulingana na accounting period yao amami betu na ajojo betu bara bena ikundi neba cheke kana nibeje toba chokeri returns jao jambi ya kikundi the same case na headmaster kana head teachers bara bena pinsi cha school au ni watu watu na a problem mono ukedera shukuru na jokirie pin lakini toro chokeri returns ikundi ne ka jokirie pin lakini toro chokeri returns so antu baba beja this amnesty ra tukwarire kana kurekerwa kuko oti kutukwarire ni bai ko baba kurekerwa na imbibi kurekerwa. Thank you mono. Kama mbele na kueleza what is amnesty kana amnesty nembi amnesty na Kemeru baugane kurekerwa na gichungu mbuga baugane pardon kana wene kurekera no go amnesty jire after the amendment of section 37A income tax era ya imire the commissioner rights kana where rights dia kujokia kana kojania the penalties and interest ya jatuekete accrued kana jatonyete ke pins mwanya by the year kana mwisho wa mwaka wa 2022 amnesty yekweja yauga mtu ndole akawata amnesty ni ule achoketie returns jia up to date yau ni ambere ya jeli mtu ule atekedwa ena principal tax ni kugata mumero wetu principal tax ni uko tibori abo bateri okulewa uko tibori abo tuomba koleke yani na kichungu tuga enforceable tax leo taxpayer kana mule yogoti wonde ule akedwa lete principal tax yae by the end of this June that year 2024 akagwata amnesty automatic na ore akedwa afilete returns jia up to date either edwe company kana mtu kiumbe aya kulikia muthomire so no tibuyo kubwo mtu for example mtu narire up to some point kana na file returns up to you know sometimes then kumau arolwa kana arareka so ni kumari mtu ako awa amnesty haya ibwega matu amnesty ile apply kwambiria 2022 kuchoka nyuma 2021 2020 2018 2019 kuchoka nyuma kuma 2022 kuchoka nyuma gitumi mbi thai twauga ndikania muthikiria kairi kana mutegeri turi file machokio ja 2023 so guti fines chumbite kwa accrued 2023 tinga chia na biashara sawa chia mtu binafsi kana mtu kiumbe wengwa guti chumbite kwa accrued mwaka ja 2023 no ntu filing ine yo kuthira 30th
igakurua kwambiria July kwendelea. So ikionto amnesty ije go apply kuma 2022 gucoka miaka enyuma. So wethirwo ta file kituge nandi uomborie kethera otigirire gatigati tuge file mwaka 2017 uratigira gatigati na nkurikania tugire baini imgirigire mwaka 2018 2019 2020 2021 2022 na 2023 iyo miaka itantatu kauga times ingirigire ngiri 12 ngiri 12 iji icho ika waived kana icho chikaitwa na mubango juju gwitwa jwa amnesty urekeri bu ukarekerwa ngirire cio cionde na wambie afresh wambire bu bweru tona nekairi mwaka jujungi kendo file fresh ukwerewa aki make sure ugoje iko file returns iji before that yet non to kairi amnesty iji uwe kwambiria tuga kira kina mwambirio kina muthia uwe ambiririe ne 2022 kuchoka nyuma ikathira thai tariki 30 June irio amnesty program ikathira tinga thirikari ikonera bubui introduce yokaere kana introduce another aspect of waivering na kana urekeri irerio thai amnesty ikathira tariki 30th of June 2023 mwaka 2024 mwaka juu turi. Yes. Amnanga kale ka batume yetu ya Kenya tuita ndake ile mwisho kuna kale ka kuongeza siku 15. Actually if I may no ngeri gucokia kiure kiu tutina koka kuongera ntuko yu lakini itukitete adjustments mweri jojo mathai jongeri ngwetikia mbere mutegeri na muthikere mathai jongeri ja gofera return ici kwambiria June tariki 3 if I'm not wrong mawira obisi chetu chiambiri kurugurwa themwe na ikaingwa themwe 7 am to 7 pm kenda tumba igutetheria amir bonde kana antu bonde bomba igufile akenya bonde actually non tutewe miru akikurugurwa thayu bomba igufile bomba commit deadline iji na kaire tuongera Saturday from 9 to 1 9 to 1 right 9 to 1 iro tuongerere mathaje so timono tukomba iko kuongera ntuku ira muthia na aja lakini mathaa yongeli lakini mathaa itonga ongerete bato antu beto no beolie akadwa babatere ku apply amnesty ji kande bele okedo chokete returns yaku mwankadha iji okedo la ina marando kana penalties ndio tukitabaini na interest tuweka automatically iye berwe kumage system ando bangine mone bakosoka obisi ni bakiuga tankwenda ku apply lo amnesty ha tukabera tere okedo chokete returns yaku up to date kana mwankadha iji already manando jaku ninja otebio wetia kurekerwa no totena meja right so I would want to know about ikwethirwa kiyukia pin ya KRA no tutukua pin and what is this pin muthomi but first Eric Mbira atiri mtu akiakwithirwa en ati ku file returns ni kumaanisha ati no mwanka ore what right kwibio kuitwa so mtu uyu ote file returns te nil returns ni mtu otirare ya woti ena pin akarerwa woti buka na akarekerwa woti buka na ibaini yake akurerwa as in airekerwa baini yake kana airekerwa muna woti bratirite mbambele kuga amnesty etekurekera principal tax is what ni ogotibu kwareria riu okay yes tulerekera penalties and interest penalties ne kugatia no ide ntachokete returns ta miaka 3 kana na biashara ntachokete returns ya VAT kana TOT merita 3 methero riu wachokia returns iria jionde ikero ichereri jero ichereri ikero jina penalties riu tulerekera penalties kana baini area na interest ile kumana nambi na baini na principal tax tuge ndale file returns ya VAT ndale nde ngirima kana 5
ngiri magana matano iria ntaifailile mweri jwa February iu ikethwa jinambi penalty ya ngiri jigana 10 na principal tax iria ngiri magana magana maili maria ikethwa jinambi interest iu tio tulelekera mbi penalties and interest na te interest jia mwaka jojo ali mwaka jwa kuma 2022 December tariki 31 guchoka nyuma iu mwana biashara onde na penalties kana interest jia mwaka wa 2023 iu itukulekerwa. Mpongere mato before nchoki kiure gyaku penalties ichi emphasize binyirie uria kuga ikethiro kaire chi penalties uringi ikeyare bongwa ikethiro ibaini uringi ikeyare tuge kumana na kurega ikugita ontuna kana kurea tuge ugoti fulani wejo gitero assessment gwaku wethirwa ura marija reo ugoti bure urea kana bure ubateri kurea mantu jeri tofauti ogitero assessment wero ugwe tugakuringa baini na twakuringa baini engiri igana baini eu itirekero baini eu itikurekero kana interest iri kumana nacho sawa so kwena principal tax magoti jara ubateri kurea jau kenda orekerwa baini iri kumana nacho sawa na kairi kethira no ringiro baini ikeyari bongwa baini ire chongo cha gukuringa tweja company yeku tweja weru twatega tuona babu bote up to standard bote mitete bira bibateri kumitwa twaburinga baini engirie kana rabepte baini euge system etiuma no urire sasa eu itikurekerwa so mpinyirie na mbere se muthikiria na mutegeri baini ire ikurekerwa ibaini ire chumete igwakuru na kurega igufile kana guchererwa kana kurirwa kana mantu jajau yes ande anchoke gikioria gyaku kana uri bateri kujukia pin ambuge mbere ma uri bateri kujukia pin mtu onde kiumbe kana company kwenda ikuwa registered as a company na kujukia pin ikuithera kwina reasons mwanya cha kujukia ombe kwithirwa na mono ijukagua yantu bara bakinyetie 18 after ibande kuendelea ure te mwana kana nukwelewa ukajukia pin adults mtu ina kibandi for instance jana bara badiririe form 4 the previous year ibombeti kudwa beti universities na colleges na I know one of the requirements ira bagetwa is a KRA pin so pau be qualified kujukia no mwaka bajukie pin area na bo bajukie ba make sure ura tukuga bagafaira bakagita machoki jao ja mwaka nyethro inil non to their students kairi tugenande ja thai ndege twithirikari ugite ni kwenda ikugita connectivity kairi stima anga last mile if I'm not wrong so baraba takinyirirwe kitariria bajojo betu na para benjana are batombete kukinyirwo stima gitarire na for one reason or another batethro bajukitie pin kinyabo be qualified thai kujukia pin ire no ntuimbije requirement ingi kenda wikiro stima ire ikethirwe kugitate so ona mantu mwanya weta wakati nyomba twaku ende gwikirwa stima Kenya Power bagakwirira lazima withiro wina pin KRA so ukeja ukajukia pin othoi kasehemu kwenda kugura kamunda kakugita tura ira bweta broti mauta ogekira ukejo lazima witwe pin ukeja ukajukia pin wethiro ikagari ukwenda kugura kagari gaku no inyethirwa ni ukuru ira kimeru ga gukunya njogu matuno okuru no pin no lazima so government have drikari make it sure services chiacho ira nyingi ichikurikwa mtu ethro na pin ya KRA kinya kurura account kire kurobe kundi yes actually mato ndeje to daji ya Kenya ntegwetikia watu borote na pin otebu gomba kumbeka omba gutoborote na pin nondo na kurobetu baraba kugira mbesa jiokolo tabetirie pin na kujukia pin ije matuni utheri apinyire ka kujukia pin ije ni utheri
kinyo kethirwo gete ku register cyber bire okarea Mareia cyber. ibareija cyber te mareija ku register pin. Pin is free of charge. If you weja ofisini chetu otirima ndoria mawira na kana oni kana ongi kurugurirwa pin is free of charge bora onenkanire original ID yako. Now mbira today Eric, you know kwe mtu we wayukire pin maybe towards the year ya 2023 maybe November, September, December mtu ya file return kambuge mato kuna mtu Kenya jokagia pin tariki 31 December mtu ule akachokia returns yonawe wale agochokia returns penalty ne ngiri jigana jeli ntukwe we mwajukia pin lazima ukafile returns ndo ntukwe we mwe na ujukia pin yote tawo data transaction yene ne ka tambi income otare adrika so bilatri mbo mitukithiria for example god forbid mtu na kwire you know mwaka yokiambire yoywa 2024 kana maybe na kwire miaka kathombe thiri na nari na pin, what happens to this person? Kana kire pin eje, what happens to it? No mwanka you know antoboba baita file returns, what happens? I think god forbid mantu yaje keje kumira menya pin area active from our end. So terero eto pin area ni kuonania active menya bado tote data ya kumenya para batutigete na para ya patio. You see, so mbuka the best kintu kira bomba antuba bomba ikogeta ikuja baka notify KRA kwamba mtu uju na tutigire na of course baka onania proof ya Death certificate. Yes, death certificate na kethera kwe machoki jaba terigo chokwa jaga chokwa then baka guide ora baka andika probably baruga cha closure of that pin ngotikia mawira ne uko kugetika ankyo ngagera most probably kana mono nikota kwena nto taxpayers kana le yogoti balabe na maybe bakolea ushuru kana ogoti bwa rent turnover bobo biashara kana VAT kana maybe company ile mtu alekirete etale company lakini mtu ana kabiashara kae lakini analea ogoti bwa pay the next of kin babatire kwenye na pin ile maybe to transfer the obligation the next of kin. Very well. So gentlemen kuna gachetu ikuthira tukumya kwethe kwebutu tirariria mato yes ando bangine bakuria nkamenya ati angugwata amnesty kana nkunengerwa amnesty kana nkulekerwa ando bangi monone bakweje obisi ni bakenda kuona mondena anando makone malute notije amero bangi kana ando betu ni Thomas kana ando bara biblia uga Thomas bategwetekia mwanka bone leo uka login kana ukatonya kia account yaku ile ya iTax ile utumagira kuchokia returns wala ida kireja kia ando bara badomete madomo kidogo bakona the debit side na the credit side jioneka iko balance tugiora ina ndole ya ngiri 16 side ya debit ukona kwenda ngiri 16 na jenge ukona kwenda ngiri 16 that means wote ina rando ile ya iko balance na in that case bado kona email the money akukana ke dotumagera digital kana ke dora digital with na email ukona the same email yeja to your the meaku yeko notify kwamba tukunengera ambi amnesty certificate ya kukolekera manando maria. Very good. Muthomi no mwanka mtu ye ubisini akiyari kienda arekerwa otibo kana anaweza tu file normally kuma kinyekire thimu ine kana computer ne ipo kama to ngwitikia atokuthirikiria igita ritu rita rira kaindindi meruka no kamerukire so nkauga atiri guchokia kiuria giaku te lazima weje ofisini chetu no wite arege cyber ukafairwa returns and then ke profile yaku ya iTax kuyo geta
ugeta ki under death death and enforcement ukona ka icon ka amnesty so wa apply ugeta apply for amnesty o file machokio jaku ka apply for amnesty na marekeri jaria jaga apply automatically kaire inyi mawira na ugire withdraw no file return and you are up to date mabaini jara jonde jakomba ikokitatea guitwa automatically aki utina principal tax utina ugoti obateru kurea sasa so encourage anto bonde ameru bonde baraba kudhikiria na baraba bagututega tibine obisi chieto ngotikia kuma meru kuma ntonyere mwankathochi twena obisi mawa twena obisi aja sayen twena obisi huduma center meru twena obisi chuka na huduma center iwi chionko menyachi very active kwena huduma center ya Marimanti ende ntegwetikia kethira kwina mtu otumano na kama ametumwa well and good anto ibatonyo obisi neji ibeje batoriongere tombe ikubatethia nteto ejichia go file returns before mwicho jwa mweri juju kenda bomba igutake advantage ya amnesty eje yes sir. Na mato nengotekia twinatha ando bengi tude mtu eko the Far East ya Tharaka na tuomba ukinya obisini kana huduma center ile ya kwinawe ando bengi muno bedo bakenda gucinsirwa maybe email tugele gutena ja kuma Tharaka weja Meru kana Chuka kucinsirwa email kuna namba ile obateire kulinga kana ile twinajo umba kulinga ukatetheka twina 07 11 099 999 07 11 099 999 kana na obuto kinyere through our social media platforms Twitter, Facebook na kinya TikTok ni turatonyere atkeare ama Kenya Revenue Authority. Na mawira no barikanie wethero na thimu ichetu cha kawaida cha mitandao no utonye KRA iTax ukombe go file machokio jaku ikira pin yakuna password ukombe kugita machoko jaku na wethero bu pokarema wethero wina yatawate kabambe ukainya star 322 star 322 kana watonya YouTube YouTube Play Store ka download app ya service achoke returns cha kuna app kuna app ya well asanteni sana thank you very much na next time I hope to kona kanya kwa area e-teams I hope so. But thank you very much no tubotolera kanya na arua ko yakwana na Mumiru. Of course mtotere to oti it is very important kwithwa we file returns. Number 1 utapigwa fine. Number 2 tunajenga inchi au sio? Asanteni sana. Thank you very much. Eric na Muthomi kuma wa KRA betu tukwe na arua tukwarira chimantu yako reo oti tafadhali make sure dene tukwe kumiyitiere o file returns chiaku. It is very 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 important. Muhimu sana.